Yo, it's Jovial J Mars, and to all the Panasala lover out there, yo. Haha, Panisala, Haman Kijinta, Sleep Punchet Killa Serwakat Bakwa, Malakasi, Haying Jonga Jongpi, Upanti Uday Bandon Bet Haduli, Udon Bapelan, Don Ru Balinep, Tangba Uba Bestam Naki Turki Chem, Usuk Ruban Sdi, Shukot Tankasnep. Pnyang rais ban blu tang kata hiladam pila ru ban pon day ha rais pon pila ban pendon kam da kyu ba pelan pila ban shu thang tang ba da bang dang la ba shu pon hi ban yo ya bam lang da yo le phan sao tung tam bat jayur bakti bat plyang bat kyu hang ta pin sakur upyat jatira jammer do jaun jing bang jing sat sa lao jau mat edmund da ka we kastai ya pingan hikai pin kre lupa ka pinyang ha po rai ot stang ya upan sathat ha po si thatang kumbashi ar kentala byang hi shim yu pan bathar salum ha da bor tusdi minta king un sa shron kumpapol. Yo, I'm not a cook but I can ride a hook. Pan is for all barrios pak ne baduk shasor nong kendong pareng ne kasi. Pan is the best ha man ki recipe kham tam shari dikhar but hari jongi kiya bam ata bat u alu sabji mano bom tip ya upan ne sola haba uba long bet ban shet kat ba pikwa alu chop muri haman ki lenti lada klam u sola te kam don jing mat hi tang ba long bam than pin hek po kum u han kan ta joru ya kam bet ban he ban san ngaru ngam tip ha me yos ngo khana diabetes ka jing pang bawan ra jing ma. Yo, I'm not a pro ngasur white mo ngaru nga shutip khana nang ni nang to tang ba sola shisha da shnyam kham tam sola ba na thi po nong kriam mentangan penkut dan ne em ba benud dan hiru ki ba saya comments thod tang ba lele ngam sngo ngin haban mat kumba mat sola ha per the yo pan ni sola haman ki jingta sdi ponchet killa serwakat bakwa man la kasni hayeng jonga jongpi upante uday bandon bet haduli opan. Ada episode nan sedap kin comment semua was ko ngasih record tanda pa phone te ta kambiat hi knian tama ngait episode nan